ni gonda email amma ni mat kan ni te goida inshallah yi wonu kun video na i ka mi tabara se mat kan na te goida email aramon portable yo bor fo yi fer indera o disi se isbahi kun kan tana fa inshallah kama tin ku kan da infuniona ida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam jama'a ko matara ko matga me arawol nya fo sina reno umar haruna ZarmaTechTV ni gonda email ni koy banque no mina hal ni gonda email ni koy wonce jendo ni bamu déposer kay fote ci mina hal gonda email ni won portable no mina hal ni gonda email to il faut ci email o kay may faut ci email ni gonda email gonon ne ko te tum déposer won tray mina hal gonda email hay fonde bamu apply nan ko mina hal won email internet ora ni koy banque no mina ha email to il faut ci email kan bor bobo sibe hankali ci email dine email wol amana war kade mune bani adam bor bi gwara bor cire gwara bor pare gwara to email mo mo yadi no email on dine email gabane no inteni mo charano igonde gmail igonde yahoo mail look outlook mail ibo be ngonde support email e kuluku igonde different yatine to igo kano yim chabara se matkanti ni irawo kulkan feri danga gmail ngonde gmail email om harino kan bon igi message sambinse internet to bon hunde message ga sambinse internet to bon document no da photo no da video igi kan sambinse ara no di mono de bayan uno goda internet to bon ko convection message ente kai igi samborese kada macin kan dai im ko mi tabara se matkan tinara te goda zambor bo be on kan email go senge on portable ra amma isuwani matkan tinga. Okay, mashallah matkanci ne hunkuni kayan tabara sai matkanci na ran ta gode email kan message to te borfose wal foten wadda hankan himanda awon gode zami borbo ba kula go yi won sai lera email hal borgan fer hinno ngo sindu go kulka yite da kal fer ngodi hin gisin wal portable ra to email o yi tabara sai matkanci ne te message sam borfo kan gonda email wal address o ase wal bind foten wadda hankan himyadin won document no bam samba sai email ora ne gan kan sambora sai dogane inshallah. Okay, alal misali so yim koyi wana email odo. Alal misali ni portable ora nigi di wone o matkanci no di Gmail, email gon dina email o ikul margantano. Yahoo mail, Outlook, ibo yande gon kan different. To andi wana Gmail no. So won kici Google konto wana kici Gmail. So yim koy. Ni furi wana message nango kandi dan convection so aran dineo I won message no kan gwara yacin aran gogdi wana kuli won message no kai sambise bankai bonda hay kul bonno yacin matkancin da an gogdi so matkancin gogdi wat kul kancin furara ne ba message sambor fo se matno ni ten kan biki zodo manane yacin zanin biki zo don na cina a ferin sa ya cin matkancin ne gogidi yo email kan bon ni ba ni wana ga afishen se bene ya cin amma yo gi wana tugu aga afishen se bene ya cin matkancin ne gogidi bora kan se ni ba masamba ngono neo ganda neo ni kak bora won email address o dan nodin a won email alal misali so imika igonde email address o ne seno yi ba message sam matkancin aran gogidi ingine Zarma so imiko next wat kul kancin di bora kan se nigba message hantum nigba matuta ingene name of subject mana kici hankan bo nigba bora ha da hayan no wal binde hayda hay kul deno kan za bora to kudiya bora ba kan halfilan bo no message wone ka alal misali im dan question so ima translation to French so im dan sorry. Okay, so you kakahaneo iga amayigan translation. Okay. What is email? Matkanchara andi da yachine ifokti email. So ika igana envoyer bora sa yachine nimkane wat kulkantin na hantumotek ban. Nina hantumo tek ban kan ga bam tambora se nigi dini wana mayo go benen wana addresso bora kan se nigi bam samba wana addresso ne hantumo kan tene ya chin so ima
lansa am ko yacine zalin lansa ko yacine so akoy bora dona ni wogdi ne gidan sending sent akoyna so yi ba yim furki di won email on hantumo hayani kay sambise i wana kontora okay so anga di message o kasongo imi suru okay matkan cinaran dingine ya andi message on za a fatta yacine question odin kay dan neo arande a affiche odin hantumo kay tengo mongene ya akayacine matkan cinaran gogdi nodin no bor bere kun nodin email bono igi message sambise yacine matkan cin wodi za message to ka hankan bo agongo gete ban shortcut yacine aga sambini sa hankan bo ago nugo gidi yacine niga hin kanan borase yacine reply borase en même temps matkan cin wogdi mom yaki yeti borase yacine so ni yeti borase yacine so yim ko ka gono yeti woni kayite limo wodi mo se koyne so ngene ne yacine so yim hin sur halanga momka so aranga dango mokka inshallah im refresh okay matkan cinaran go dingo mo ngene ya akayacine an dingo mo ne message o kayacine matkan cinaran go din ban gidan d'accord wal bind marshi ni go dia ngene ya gafisa inshallah matkan ciniga tek message sambara ne mono yi won vida ka yi sintin no wala ci sintina matkan ciniga tek goida email o inshallah yi kandi hin kanta dalla kalbora mi fahamda inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aram sidin yam bide partage aram manani se like da aro like o nana ngono chapkan video kay go kan go kanaren se wadi mono gna yimo ko ka bincik kanda se video